Znate li za Paula Popa? Čuli ste sigurno, imamo novi strip u izdavačkoj kući Stalker, zove se 100% Majkarin odabir za današnji prilog. Da, jedan crno-beli strip koji je rađen malo drugačije nego što ste navikli, dosta ovako, kako kažem, alternativno izgleda. Upravo to je jedan od bisera pred kraj ove godine i jedan od onako žestokih naslova na ovogodišnjem sajmu knjiga u Beogradu. Paul Pop 100%, jedan, ajde kažem, kultni strip koji je zadržao tu dozu undergrounda, slobode u samom umetničkom izražaju, ali i komercijalni uspeh, s obzirom da je ovaj strip star više od 20 godina i on je i predvideo neke stvari, to ćete vidjeti u prilogu. Ja sam se bavio ovim stripom onako baš detaljno, smešteno alternativni budući New York, onako jedna antiutopija, spoj bezizlaznih situacija, ali opet neke iskre života i ljubavi, tako da treba spomenuti da je 100% naslov uvršten u listu magazina Time sa 100 najuticajnijih naučno-fantastičnih grafičkih romana svoje decenije, tako da eto još jedan od razloga da overite ovo izdanje i ono što je bitno, ovo je veliki format, ja sam naišao na original koji je recimo male svečice, tako da ćete ući u taj onako adrenalinski strip baš kako treba. Prema svojoj osnovnoj definiciji, utopija je zamisao o idealnom društvu. Utopije se uglavnom stvaraju zbog nezadovoljstva stanjem društva, pa samim tim pružaju osnovu da se isto i kritikuje. Ali šta se krije sa njene tamnije strane? Pa tu stoje kulise strip naslova 100%, proslavljenog američkog autora Paula Popa. Njegove stranice predstavljaju utočišta za sve one autsajdere sistema, sanjare koji se zapravo bore sa sopstvenim noćnim morama života, agresivni marginalci čiji je mazohistički način preživljavanja u opasnom gradu prouzrokovan lošim odlukama, nedostatku ljubavi, sigurnosti i mira. Godina je 2038. U vreme izlaska stripa daleka, a danas tu iza ugla i veoma opominjujuća godina. Kroz hladne i sablasne ulice grada, alternativnog Njujorka, oštar vetar njenih betonskih krvotoka bukvalno nas ubacuje u grotlo ofucanog Danteovskog striptiz kluba Mač Cafe. Prevelika buka, želja za samouništenjem i adrenalin na ivici žileta samo su neki od zaštitnih znakova kojima je obojen spomenuti klub. A tu su i naši glavni protagonisti. 6 antiheroja, čija je zajednička supermoć kroz 3 isprepletane priče da se preživi dan u utrobi velikog smrdljivog grada. I to je to, a godina je tek na svom početku. Mešajući svetove seksualnog rada, MMA borbi i urbanog kriminala, 100% postavlja pitanje da li je moguće pronaći ljubav, sigurnost i nadu u ovom distopijskom američkom megalopolisu, gde isti vrvi i od bogate elite i od obespravljene niže klase. Tehnički gledano, crtež ovog dela je, posle više od 20 godina od originalnog izdanja, i dalje svež, modern i ubojit. Svojim nekonvencionalnim kadrovima, uz upliv crne, bele i sive, Popov strip deluje na čitaoca poput neke furiozne grunge, punk rock ili pak rave numere, pojačane na maksimum, naravno. Posebna pohvala ide i domaćim izdavaču, jer je Stalker odabrao zgodan, veliki format, te nam tako 100% deluje još uzbudljivije. Kao možda i najzreliji rad ovog američkog strip crtača, pomenuto delo vešto balansira u tom odnosu mainstream produkcije sa alternativnim zaveštanjem čitave jedne generacije, koji upravo pripada i Pope. A tu je i autorov pokušaj da iznjedri i tada novi žanr, američka manga. Zvalo se to tako ili ne, mutacija je uspela. Umetnička posvećenost autentičnosti evidentna je i u upotretisanju gradskog pejzaža. Pope hvata energiju i haos urbanog života kroz svoju preciznu pažnju arhitektonskim detaljima, zidovima prekrivenim grafitima i njihovom međuigrom svetlosti i senke. Ovaj nivo vizualnog realizma utemeljuje naraciju,
čineći da se čitalac osjeća kao da putuje istim gradskim ulicama, kao i likovi. Sa druge strane, svi glavni karakteri su izbrušeni do tačnina i ubačeni u stilski kontrast, dok je pojava svakog lika pomno osmišljena, kako bi prenela njihove ličnosti i uloge u narativu. A svi oni nas možda čekaju u budućnosti, u Mač kafeu, na dočeku nove 2039. godine.